dengan nomor Tiki 307 yang akan membacakan surah Al-Qasas ayat 14 pada halaman 350. Kami silakan. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor Tiki 308 untuk dapat mengambil makro di meja panitia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Oh, dikli lewat tapi. Mana? Halo. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. Halo. Halo. Beko kat anu cuba pancing kat tangga. قال له موسى إنك لغوي مبين.
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى Kulay. Galo, kaib diyo man tentu yung kuah papi kadang lo tayang. Bo, kaib diyo de be matari man tentu. Ano iya gini umong di awam di mana itu. Pancing ride itu lu papi nyo situ sedang sa. Itu sudah pakai. Lu api bakal ada untuk ride. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصرين
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kami panggilkan dengan nomor peserta TQ 36